Birtang ton pen birta thipile arjuponik sine. Lakhain ko rapo MSC constituency ka paru tarpongara tuwar kawipe non puanta kisungpen jogoni pinlang. Nilip constituency ka paru sari huti se kacilanga hemalong doktor nurse tung mamithanga sai chiklem namile. Delimitation na putak dolamara ratum SDO bokajan CEM Dr. Toliram Ronghang Lapen EM Richard Tokbia Phan Pinpura Loke Pajirdam. Kardom pini Karbi Anglong TV9 News kelangara duana phan same akero pipajir eglo kardom. Totang tenon ke birtang tonpenli arjupanik sine. Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ka parlo chokhela pen kahelo kilometer kre si sose inglong sarihati hawaralong Karbi Anglong autonomous council pen se kachelangjia hem kimrang piponlo bon same se kelangjia to bangla bangso hospital long dam pipidet pena jograda to makisunan. Hadagara da tuma phan ki joy ke pen ke so kachelang ji phan pura Karbi Anglong ton mas cancer pen se kachelanga he medicare sub center kim piponlo bon sita labang so se kachelang ji hemalong se kelang atuma bang dam pipidet pusi hadagara da tum pen pherang ke athengno nang chithandun kidam tang suri hini rakre trokaning kan malom sari huti medicare sub center se kachelang ji phan Karbi Anglong ton mas cancer pen kim rang piponlo labang so sub center lake komane ke so hudason mati aru somara ke so tong serkot pen ake helo pontong thekthia ako phan pusi tebok het rong along arada tuma ke joy ke ji phan pusi kim rang piponlo bons ta meke so kelang ji atom bang bang wede tikti nurse bang man tu ne pen bang popor phai si hini lapuson do po chidam rup po bang wede tiktik pusi hadagara da tum thanpon lasi hadagara da tum kisung lo pusi kaning ripon lasi hadagara da tum pen kapachini panalam theke doctor la pen nurse tum kai ke ta bang wer pen ami thanga sai chiklemra bang wer te ke sok chilang ji awar sai jo ke pusi hadagara da tum than pachini pon lasi prabjin pen Karbi Anglong autonomous cancer Health and Family Welfare EM Sarjo Rong Pila Pen Karbi Anglong autonomous cancer CEM Dr. Tuliram Rong Hanga Panstame labang so alama puthak prabjin pen RDP pon tha pusi hadakara latum pen kachuning ri padupon tangte hadakara latum pen ang kachuning ri dunalam thia puthak le arjuponik sina news text report Karbi Anglong TV9 News arong asolo sapen so sub center alam sinili kachuning ri si adak nang tumangnu karjap lo asi nili ganing yedan ye bangke la so sub center long kitang tangari ding ulu kita doktor mate nurse tu bang we ke tiklo yonde itip mate tipni la son si bangcho asi ni tu tuning riji bang kala halo la kiwang verji phansi ni tum tuning do ni tum mane da kharhuti pen hap blog anke 10 kilometer ani dula asi itung kisu ka do ka be chelang phanda to kisung do asi ba khai ma kar bang khai ke doktor bang ma bang da doktor ke bang we pinang bon nurse ke long chola ke la da bang so a hem long mangi murim sang na la kupi to lo la ke mane chukidar pe ni ma adak chukidar ta belang apak ta belang la hem kim da tang ke na siling ta belang la pen toilet pe ni hem ta belang la pen la da thang ta kimisen awar sai belang ban lo alang itu na chikto yo me ti bang po ada bang po 1 घंटा ma 2 घंटा bag do po dam thu joi jiti asida so ho ke dakni tumge khiti sai de po asi apor bang chia sun dekhe cholong dekhe ti lo hoten ke mane ne ligi pudai bang ke alang li tum ke continue si dak do nai nurse tum ki doctor tum ka vyasa tami hedi nurse tum ke la dak alang li tum han si dak appointment ma ti asala Kidam chang hichiruinia prang election commissioner of India hinpen legislative assembly ang hoy ke pabada hu duar bagri constituency ke parlo dolamara ton diring kahora lapen bagoria to maphan harukhat LA long ke parlo pondera putha kalong pinpura lo ke pajordam Jakhongni phaike thoma dabalom duar bagaru MSC mate EM Richard Tokbia Phan chitongdam si pinpura lo pajordam bangso office EM Dr. Toliram Rong Hanga Phan stame CEM Chambera long EM Richard Tokbi ke Japon pen chitongdam si kisungalam chithandam lapen pinpura lo stame pajortikang CEM sitame bangso kisunga puthak nili sitame un am pen ang churabdon po lapen aprang mate bokajan LA along kido thipji si number ipipo pusi lamchang pidon
Harogat MLA Dorsing Ronghang Semipi Jus Hajerika Aphan Lopen Toksi Dolamara Lapen Bagori Arat Anaphan Bukajan LA along Paduthip Ji Aphan Pachini Long Lupusi Aning Pathedun Bangso Pathak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aphan Panong Si Deputy Speaker Dr. Numol Momin Arideng Pinpura Lopajordamji Pusi Angkrak Pen Birta Longdul Lapen lahai kisung long ni nang kapathe do na pod VDC chairman Lapen Rada Tum CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM Richard Togdia Phan Kachoro Kapajirpon News Desk Report Karbi Anglong TV9 News public hearing ho la council khana dilo lo le autonomous council itu khana dilo lo le ke dake iskar bianglong ke SSTs lepi ko harongat aprang ke doteng dipu aprang ke doteng bugajan aprang ke doteng lepi ko macam sal hello bete ne patan si piu sajurita pie bang na pudang lo basi ne return pie lo ese le ati ela na monang forward pula itu lo ke lo por hai forward ko entire Dolamara town ke gudan elisi lo dunai bisito Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ka parlo apar tarpong lapen lower tarpong ara datum kidam ke bangka siksak lapen to work abi penajok akisung non puanta jogon ni penang posi kaning rihangjo Karbi Anglong ara doa na tumlang thal bangso to war rit kidam to war putong kitin ma kali don marlia tum Bangso to war laki Dolamara Lapen tarapung kidam ke bang to war iglo bangso to war laki pusar pisara din pen to war lo son si pini tarapung aral tum ke AAC kacharia bang pusi Dr. Tuliram Ronghang Lapen MP Horan Singh Aphan kachuning ria puthak ke papleng piperek penal job kaning ri hangjo son si pini apor phirang ke tum pen tarapung aral tum kidam ke bang atuma phan karjua hut rada tum nang kachi thandun ke nili tum ke AAC kacharia bang pu tuma phan kaning rike non pen kalilo ha pusar pisara din pen lo tuwar nang silam pinang jipu kachunuri sitame nili tum alam ke asakuta anuna chidende non ke nili tum kachunuri ta ke laktusi in ibu group an pinlo Asi nili tum kamat hatu ke nili tum taraponga rada vote ke Alicia videlo pusi rada tum ningje lapen putho chunuri thulo dongsi nili tum taraponga rada phan ta karbi punang hog lipute nangjin so lipute tuwar nang silam pitha pusi ke AAC kacharia bang pudu ana phan same kachunuri pontu Ibnu Sopen Edwardson Pro Karbi Anglong TV9 News Prang sinal elemen thanik tha nali na pen dong wang ne tarapung ke non ke kedam ke tarapung lo mane pine punon hichi pen ke bang puma almari chinam dan almari ke ente ke wan ko pen si wan lo bahar lo alang ma tapung ke athe gari le un idet ke bicheng ke ani so lo ka ke bahar non het pen gari lo ka bahar nang ha ki po dina tai ke ka bahar lo si MSC kan ta ciri non nang tum owe ke mi anda la pulo di owe puru owe tala puson lo mala son kedam la son lok ma ke bang na kedam tangan ke la son lok si non anda pu bom nai tang te non nang tum owe ke mi pen non ke chari bom sorkar phan ko pilo nang tum maninga klong pen ke chiri kang tung ke thang tung ke chiri kang tung bang ke ali bang nang rapte po yalo mi sen ali thang lok ka ke tar pung rap tum ka te nang tum hit sige adolo moralo ma kalang ma nang tum continue sige nilib lobo kalang ma non nilib long ke chari bom ke nang tum MSC ke kumalo ne Betro rong pi di tang te lang le phan nang li hin pe na tum owi ke mi hin pe na tum upi lo la bang ke ri bang ke la pen lo ali bang nang pite puyalo tang te nang tum ho la dak ke do dim karen na facility la puson do ma karen facility ta be ante non la jeje scheme pi ni la sona tum thegum long lo ma lang ki ju na war sai pi ni thang ta be lang di te non ke la tum ke puthot hem lo ke hem lo ta churu lo Dang te pinie berta ke lan sekang ton pon lo dumi thang me kardong